Mayam Krumzari Impact News ki Manhunda Mayam Tram Noksari Manipur ki Irang 2023 May Humdagi Kara Taptharaga Maduda Taptharakwa Matamama Lakpa Matam Sita Kogi Manipur ki popular government si Lokthok Kana PR government Hokiba Pewari Mapan Tarahumdoi Smaita Don Lakrakanda Lalipa January Kunipan Sidagi Muksu Parliament ki Mipam Leba Si Mamangda Lengak Semba Yana Possibility Haitan Mayam Nimpuni Fungang Lakpa Gangna Rikin Baraksida Muksu Tungan ba Hana Lakipa Irang Dugi Makasam Drakoman Bamona Traga Lautuna Maramongda Tursanpurda Hokiba Ahing Ani Mamangda 21st January da Maralajida Misha Mama Kapaga Hatpa Loinana Masiki Dishang Sina Satrakpa Tabak Tong Sing Sigi Maraksida Total Koi Police case local Kibasi 6,523 FIR Sing locally with 0 FIR Sing Taragati 4,454 na Archan Mahola Pokabari Dainaba casing 4,140 ida looting Aduga 4,694 na Koi home property damage ki Loinana public property damage ki 584 cases Maitaduna Lakpa cases Mayama the Marakida murder rape outraging modesty arson looting destruction property the worship places grievous hurt tongan ba angle the local cases ni loina na hariba cases mayam si justice sigi mathakta mukso NIA CBI natraga tongan independent body sing na koigi investigating body sing na tijin khomnun bagi oham lere to haukipa January kunma thoida hatkiba rishikanta mayalam rishikanta ki mehat sigi damukta su CBI NIA na prop to bagi oham lere loina na recently Kokiba second minute Kari Mamang the show, the Sakanta Michigan Marie Lena compensation 10 lakhs. Beginning highway lock topu of Ma Lakre. Maraksida Hokiba 2023 the Lakiba, Irang Sina, Ziliba massacre, the Hemanjit, the Tumiam, the Kaubangam, the Hemanjil and Twingambi, Aduga ICR shouting Makiba Kamal Babu, Narang the Faraga, Kogi Kukiki, Susan Poriada, Magi. Waipka Laijaraba, I engage Orga so Matrus Lairaba, the Gomaba Rishikanta, Minung Silatana, Kapak Hapaki video footage and Simatadro Mayam. Simatanga Loyana Sina Hogi Iran's Marilena Boiba, Iran's Marilena Ba, Oiro, Lainada Boiro, Goondaism, the Tong Krai Tare Maniputa, Hogi Langak, Sembada, Yagodaba, Hogi MLA Singna. School ki matangda even Wangoi Assembly constituency ki Ex-MLA madi sitting MLA ga wai khum tawna ba school khoi ki paubitek school sabi matangda loina nong nini ki mamangda su haikru makong khrai haiku makong da school lenga ki school khoi ki JCB ni singo product na thugai ki ba siguma masa mayam Goondaism murder torture mayam si lenga laitaba Natraga low later bagumna, low chana the bagumna, he uba, Maduki fires in Lokataba, Somo to casing Lokataba, Aduga justice pang the Mayam Simba Morkanda, Goondaism, murder, torture. This Manipur, a lawless lane, have a topic the bank news key. Instead of election period, say, hey, Tanan like him, Khaidem Mani, former Chairperson, MHRC, Ahamadoza, Mani Butram Noksari, Lena May Drinking was our Anand, Ex-MLA, Naoriya Pakhanglakpa, or Anand Butram Noksari with Senior journalist ko lamdam siki senior journalist oza Irengbam Arun election biri oza arum taram noksari ai han basi oza Khaidem Mani da thamjage mroina sagi Goondaism murder torture sida dum si cases sing se ayam loi leire but mayam na panari city kharo hen action to bi ba aduga akoin complaint to to sumo to case na lokhot pa ya ba casing lokhot pa ya ba sing lokhot pirekta ba then justice phangakta mayam ma hai tare even Kamal Babu gi matang da su hoji phawda justice phangdana leiri Ziliba massacre mioi taruk angang masa yauna adin tongan ba national ga mari leina ba commission human rights commission mayam ma child commission adu commission mayam sina yenghlaka da madu gi justice si mayam na dikhal thuna phangani ba du hoi justice ta pe haraga su karai phawta leiri ke hai ba du wafam si Pang the way Prajana. Aduka Lorena, Sigarang Handasu, Kogi, Gusugi Timama, Rasang Gusugi Timama, Lambi the Han give the medal, Pura Hansa give the Lambi the cookies in a threat or a gap, Hamuli happiness in ba. So I see the police singna, Aduka, some Harabada, democracy filler sitare, judiciary, legislature, executive, Tauriba Matosing see. Young Senator Bungam the Gumdribra, Tauroin Todribra, Natragana, Low Sisanadraba, Latabal, the Mamogum, Unara, have from the Pritiviki Miamna, Yengaiva Wapam say, less as well as Manipuri Mianos or Dugumba, Aran, but Tabak watching the action Lobungam, the Targati, Carino have often the Hangai, as a point Moina. National Commissions Mayam, the LGT National Green Tribal and local cases in the German Road.
सेम याद है मोई अथिंग पीग्रे इवन MHRC गुम नत्रगे NSRC स्वाइसिना मुक्सु स्वाइदे हैंडल तौब याबा मसाकसिंग करी करी लेरी चंगहन बिरिब्रा चंगहन देब्रा नेशनल कमीशन मैम लेरिबा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है तरन साइ हाइबा डेमोक्रेसी पिलर अहुम ने कदाइ फाउ येंगे हाइ अहुम ने कमाइ थमिनिगो ता हाम याम फजबा टॉपिक ने सिगिसे हौजिक से अखोइ से करम ममंग द लेरी वाले से याम खरे को याम रे खा पुथक जो बावनी चाहिँ अहुम गी है होरपा मे अहुम देगे तौगे बदगे मैम तो लेबदा महाभारत कुंबा म ओइरानी aduna sandilap kanda law enforcing agency ase kalai der lady then law enforcing agency asibu amuk chalai gadori ba governance to gadori ba government ado aduna kalai der lady haiba questionable lakadori che yanan badai samna law gi matungina akoi gi constitution gi list 1 entry 2A da Center na agent when require central forces ma'am thajilak mangami then list 2 gi state list ki 1 da so adum ma'am sin abangami shall piece so masa amalere adigi article 355 da so Manipur adum state to kanna ba gidamta arai bo pai center na to bangami ma government achining thi na le na ba gidamta haidana armed forces ma'am sin na ba gi lo ma'am lere kali tawna ba no in aid of the civil power Civil administration chair, civil power, Ibadi district to give Mapu district magistrate deputy commissioner. Deputy commissioner ki role is pivot of the Indian administration. This state to give district administration ki the Wudriba Mapu Malaysia DC or district magistrate. Muiji ki mateng panana ba Ibanada Supreme Court na high ba. I know see paraga mamang si mari mangani chora and itatan high kariginoibu. In aid of the civil power hierarchy, central forces ma'am around 60,000 lay I no ko. I go 40 do not central not state ki. Aduna 60,000 na sigi matau se. Order among tongan people that call braba. Me pava kanako me pava yabla sa gani yunan home secretary da home minister magnatragaso. I think my commander are the leader leva to the Laguda Braba. Lauloyaba. Aduki Matang the name about town. 1998 Supreme Court page 431. Naga People's Command for Human Rights versus Union of India Gi. Abusbagi Matang letter with case store. Aduka Marillion of the Supreme Court observed the the expression in aid of the civil power in entry 2A of the list 1 and in entry 1 of the list 2 implies that deployment of armed forces of the union shall be for the purpose of enabling the civil power in the state to deal with the situation affecting maintenance of public order, not only law and order public order which has necessitated the deployment of the armed forces in the state. State the civil power, the law and order, the hand public order, maintain Tonanaba Mohid, people need Hiraba. Other power, Piraba, empowered Torabado. With the help of police someone the guy to Uteko. Police na the district deputy commissioner no Taba, some the Haragan SP in a Karinu Taba Hirona. Aduga Lunana. Tawai andron makariguma tawaga mayamartan on my capa yaba yadabudi as we Mr. Kadakaliko. Aduna taba normal coming operation aduga tate to Butaragati political loinana, where you chop sit over them now. Adida, neither cookie nor Mate can mission the later, we are neutral guy in a Hayaba. Aduka neutral or number Tarak State government chair is a very much neutral. When a land over state government civil power to Mating Pau. Right. What is surprising state forces Jadabdo. Nang experience layer of central forces no in a Pang Joe. Hivanaba. Other day, Aduguma do da, Samina Lerga Togadabado, Chom the Nakana, I ID Michang Mekana, I may take it, I may take him some Changbagi, Wadi, Nati, upon me go in the young Bopami. Asida, Lasolatoba, Baperjon and Amahajilaga. As the Changbaya and Harga, some the protector some the cookie terrorists and have a cookie loin among the teco. I go and I have a cookie loin among the cookie lament to handba terrorists act of do. Moiduna, Sida Naxam the Torgas Lumdana Kap, ready the labor, Dudana came ting daba, swam the Sangan to way Yarway.
Kaina haibigi pot meeting me kaina haibigi pot amala eba. Langni ba point di segumba mayam sina mangonde piri ba mathau si taudrabanina. Tawundrabanina. Aikogi popular government aigi sai now ching now chief minister mantri mandro oraga tawrme ko moise tawhandra eba. Ma di makon masa loina polaga thame ko le harido. Ma tawjege sunga mandra eba system sina. Asigumba political system haitare. Adugumegi pot ama oidana leiba sida. Hojik tawriba misi mina president rule da khara phagadra na khoi mak yauna kanna haidro aigi sai nau chimi sa oirimni parmanu mo pangni loina raimni adai da nang kan tawngam dal dito you better to resign aluga phakke darba president rule na payedna number 1 da hairi se ai oiramim ne ba then president rule di champut ko mamma ba kain tawdra ba adu riti magi government ki tawham thokpadu tawdrabanina Koi terrorista sogatpa gamen oibzala. Aduti act of terrorism bu sogatli baduti terrorist ki thabakta mateng pange abetar oire conspirator oire haidana law da yauriba anuba law Bharatiya Nyaya Sanhita ke section 113 113 asida whoever to strike terror in the minds of the people Miyangi pungning loksing asibu tak la terror leje tak nik pa haita ko adu waza adu lairiba mayam si implement torta ba action to birakta badu dani hairi se lairi lerika like ti iraga loi leiba haita like ti lo di leiba lo leite haibu di ade adu season nadre ba constitution season nadre adu season na bagi damakta maduda tongan ba sapu ma body ma sa MHRC ko MHRC ko ma sabra thil ti la takwa ya ba sangra adu so macha ne adu gi damakta de aine tata na haija ba ma leidana BJP palage magi ruling party ki credit am chauna le ba moi kuki BJP tare tong hak thamo kunthra do kaduri ge ba kunthra na moi ge mapa mapu yumjau da lei ba Narendra Modi ji Amit Shah ji asida chalaga Modi ji sibawudi tawdiragadi adum namaste taw ji to mahayu ବ୍ୟବହାର di tawgadamni adu samana ai yum mai chaw kan sida na adu da na no matabau yang dana Megi kaino dudi tha tarukta to me nangli tha chai ahum tawre masi yaroi haidana tawgadab tu tawdra ba aduna ni aina adu tawdra boide MLA singsi mathakta amu jun tarani pangi double jun kontra taruk haidana aigi reading tam sain he haidari se chamaga mapalak sure jun kontra taruk tawgadab nan violence ta logi matung inna the mega uprising ama June 18 ge double tari contract ti lei ba hone de dana adu aina praise oina pothok na June contract ki moment che tawadamni kokomi amuko fox adu ada mera pai bi mayam ko ge loina ri batang na sila hairsin adu na tredi MLA contract leng aroi MLA contract leng tredi Narendra Modi me kap tho aroi adegi Maram sa ni chemi halaga sa MPB mo na hari me yam phaja pot ma hari ain su he haning ba mi cham halaga mani puthugai ne chibu othopra ba othoroi da bana ma sichu ain matem tang haning bam na mi cham halaga su halaga su Manipur thugai ba Tripura thugai ba ti ain ya de article 363 khar sandok na bo hairoi mayam koi atopana singdok khini 363 asuna maram oidana article 3 sina ba ya de ba adugi ruling mayam le ba adung po khangu kuki gi lai so haiba sing naga gi lai so haiba sing pangan gi maitai gi hek lai ba puna na khangu 363 se kari kari hairi che library de am tan nei no adu lai ra bani na ino lak ni point di thukai ba ya ro de bo eram ni kai kan de ge khana dana oiro de bo ra di nangi ADC to the power piuna panchayat to piuna municipality to piuna samanu na kontra de hen pite hana to ripse yang kai de piu ADC da financial power pito ADC dang PB ade panchayat to piu municipal council to piu adu to ga du maina amoto na hana de lemina pochi she ga mai ga to khadana na tanadana sarkar semada yamin nadana moige mantri ani lopun thokpado anati Susanpur se very good suggestion ma Susanpur se constituency taluk leibadam phopi de baki wafam am se yawbane ba lolapna andaki irang se da tenglong palga adaki kangpupi pi amaga peto khara Susanpur da chomlapna taruka bam phopi de haibagi lon na warobam chule ai khodi uiya ba adu dei sumantri piro ai thongna te ko
adu tawraga suggestion gi wani Narendra Modi sina Amit Shah no tawu tawrage di nongmada yabana tro noi lamheng me yaro loi lao yam tawba ya badi yam leiri lo leiri tawde ba lo to implement tawda ba changhin mangam adu di people's movement do adu darkar le okay mathang da mulak sege ai ozara Anand thamdani law fraternity ngatani but ai law gadi mari leina na tawbati natre wafam city senar kan sai MLA sing dignity da da kitang yengningi maramdi tawbigadaba MLA kuntra sing natraga mokhoina sakhalga haigada bamna highway dre tawbidre habani adu but soida thamjaringi di MHRC National Green Tribunal na mission amana thobana natraga kana gomna case torubodu German road seven the NGT National Green Tribunal case adu thamjale ai athing thamjale ai samai tawduna independent body lai ba even police na FIR lokalaga na case to investigate tawbung gamdre haidara even CBI da NI da spy scenery aso agency sing da haidare adu Manipur Human Rights Commission lairi National Human Rights Commission lairi khoi mayam yeng bibi aba amarom da mu yeng kan MLA sing dignity dum yeng kan da ngasai adugumba mayang sakot tharang public ki no admain torture adi Goondaism adi murder mayam du dum the yeng da bida even school thugai ba school saba sigum borom da changhel la kan da mayam da public nuisance thol la lai hai tare aduna swai da lairi ba legislatures ki powers sing se lan sinnar bra ha ba wahang ni kamai thani yo da swai da kasi khanarib topic si yamna maru iba topic amane na isa na dum ento we yai khana do area se kari no ise khana biya khana gre hai biya hai gre select bane ba khana gai dile select brai khale ado aina first question si even India ki highest court apex court Supreme Court hujik Supreme Court ki direction makha da Manipur ki thokri bi rang si matang even committee sem justice na litorga committee se fact finding to hondna du mayam su like independent bodies mayam su my own finding mayam p no ho yaning ba kya yaning da kya am talk but what is delaying them Manipur se law and order total breakdown the way have often ngasi ju home driba ngasi akhoi da thingari mayam si is all to do with law and order breakdown right rule of law enforced to ngam da bagini ngasi akhoi da hangi question je whether ngasi irang phagre yamna intensified tawdna mai tha na kot na misi mina thokna so panang na yam ma tawn lebam cham kan to myam dum ni it has scaled down but does it still mean high tal madu scale down to re harga madu kitan tab thak re harga ko law and order team hane gi du hanjal bra hanjan re wa pham siam chaung le ba kada ai da size da ai kitang point out ton base point out on se ngasi law and order se phanayam hijair gasu phanayam na claimed officially government na claim gasu government of India ki home ministry ki finding the report p with the kaida the recent tawgib se popular government lak tabi tu na atopa mojarga moi finding the p report mayam sing si da di projection nama tawe ba projections the mighty population say 12 lakh something like this the we all got involved. We have been implicated. Locally harbor to we lalobo mayam po equally guy mayam report mayam so false report mayam home ministry delay was see manipulation se see grab chumi sum de guys see so yam naida sanga brand kale hujik se I want to find report ni maybe just allegations so be ado subject to confirmation ada I the overall the yening di ngadi Manipur situations ngasi ngarang si bangang laiti harisi koi kanagumba koi ki marakta well protected haigadra kai kanagumba ga koi thing have red zone haigera buffer zone is just imaginary term ni red zone so hai du changme adin thamise security na maru in India gi central forces में हमसे सी एरिया से ना दिल्ली नोई चंगी आई यादी ना खाई रिसे that is the area ने बहुत ज़्यादा controversial हो रिसे buffer zone ओइन official थोक पड़ी ना तब but it exists चंगी आती भी मोल चंगी आगे थे कोई बरूप conditional justice में ना supreme court की लाता ना he was मानंग मा चंगी यारो है देखी he shy away माना ओए some provoke तो दुख सुख भी चंग दब फायर ना माने हम लियन तो भी वानी that itself was a taste ngasi Manipur law and order yam fatana lady se yam na normal person na mo justice to tong la ba khoi human rights movement yam sang na tong min dare ta bo Khaidem Mani ai
khoi courtisan myam se human rights address tong no hona bada yam no work tong min re ba na khoi da thudo na naga gi heb leite kuki gi heb leite mai te gi leite pangal gi leite all communities loina ma work tong re hai tare ana adai de yam na neutral loi bi yam na integrity wang ma mim na sangye guide ba ta sangan den le yukan da government of India na matam da Supreme Court na khangde sumo to da khangde government of India na prime minister level home minister level da moi ge level da kai gi dang ta matam da noi na torisa la le hayo dab sakari no haibo wafum do ne rather aina question tor ko doi di adu ma tor groups me am do the militant groups the terrorist group na hairo not ai cookie natra jo natra mar simply paiti simi am say blame to ko those involved in these activities ya de haiba sida nongmai singdo na ki halaga prajam yam am humma scenery me am singse why hasn't the government of India initiated any military measures right rather masi aina tabda one of the moi ingrang nan gi wani moi gi Churasanpur de address to one of the legislature mi hutni ko the man ngang gi mayam singse ai sum tai ba ko I was just following it ko moi haiba demand loi pire whatever haiba separate administration haiba adagi suda involved toriba mayam moi public leaders sina haibda moi pa ma loi pire ngasi de koi separate administration chang ngadab ne haibgi harden to gadab ni any kind of a peace deal CRO haibgi wa from reject to sa kuisa thengai ba why hasn't the government of India na kai dam to ngasi su kai to initiate to na kai gumba effective measures ma militarily deal to gadab thar military na se bo deal to kai gino sinita adada taidi masai reference to laiba ngasi angang pi anupim sa anupam sa mangi ba satra mangi bagi halak bagi jiri bangwi me amihat adi atai de me amang ngasi mi masak kalimta asiba body order recover to den like me am sengse where lies the solution I say oh am chawng question am to reba ada government of India da thado padi na khoi di laweba I blame the government of India entirely squarely this blame has to be fixed on the government of India with a very meek with a very meek and a docile and submissive state government duga matam dugi adu da nena lawe bai di adu ngasai ai ni ngasai gi hojik se moi su hane mele oi da government party gi da thabuk tonga bhaudro bani na moi da khut thangal surrender to gi bdai ni PR la ki se PR din kam nei da mayam na congress na hai na traga khoi na hai ba hai da bi praja section khar na hai ba gi PR la ki te ba they raise their hands chumi surrender to basi akhoi gi mihut sing ne ba kai da tongam gi dre ba they gave up moi gi popularity oi bra kari people na pi mandate hai tare ko ngasi moi da pi ba mihut ki constitutional duty elected to the constitution ni maka da election to no moi da pi ba diet responsibility duties me se moi give up to grob ne ba ana tawum khangdam ni na ona tai na sun ba yum school khar thuai adagi kari labi matanda semjar na PR matanda some planning smart city ki planning la kai tom sida credibility dom kile do smasi ai na same mani singai pire ko gaina we had planned it long time ago ko is me 2 terms le me ma se 300,000 crores ki budget ki sing am for no ma gi lang na ko am sa ko se to bi or mi ne ba adu jikta moi ni na no kai ta Manipur di kan ngam je Manipur thuai ra thame lawyer order break up totally break down ngasi so dum tawri ne bhage ai na hajari se fact based ni thidong na personally moi the no item dum na te to we are suffering ngasi anga na siri ba hing su more are likely to follow right that samai sum tawrgadi yae na sum adu yes adu batang ganang da ka thenma mi di ibol na phage toromi signadra toromi adu CRPF na kalawre CRPF na adu ki confront torokpa kuki masa mo ihum do phajal thame case FIR like na case like na thado ki no that's the thing adu who is kana responsible is we fix to se when order khanap kada who is the main culprit is yes on the failure of the state government effective governance some law and order se breakdown matam dum tawre khoi loi khangawe ba but CPR la akada madu sum thukadra rectify torokadra madu remedial actions measures logadra ga moi ni hejan gre ba ngasi akhoi yam nungai ko sum bus ki terminus ta kari si ISPT ke myam Manipur ki lai myam the bus myam thadok thajin dore akhoi ni sat pasu ya na what is the point mai te is blocked atop race me ama mai te na ta atop de loi chapi ya why mai te is excluded from this hui right curtail torga fundamental rights in article 19 makara free movement de kai digi me am right to life ko me am sing si curtail tor thami me am sing che si me am sing che
address tau du laika da ngasi law and order improve to be fare na kamai hai doi no hai yes oza da question am ta tham jage maru ina social media influencer kamu na hai tare buffer zone boy ro simom yare bo hai bo sabai na lana manung gi oi ba team na taga manung gi field work na taga field la ri ba situation ground situation khang da bi da pangai da hai ba khara yaw ri hai tare si boy hai ba sin maru kana mapan da lai jaba mi sing di irang gi phar boy ning da na manipur shanti le bo ning da hek lak pa even rajasthan gi usu team su boy ju torture phangi bani cookies ing na paisa mun bi ha ba gi video clip tha dor thini and then ngarang dan sini beri sika dai jo nepal laga mizoram phar manipur ji irang gi phar boy ning da la pa na social media influencer me yan lana na sin da ba sumaina he lana na pau thor ko batang yo swai de kari bom tam ni oh they should do the fact check so to fe maru the gero to me fact check chi am thok ta en khale adu to de freely stream to ni khol in live ni ga har ga man do ai de loi na ma pong ngau min na ga chum ba lang na to an ban ni da ai de pung to su am lang na train khali but highly reported cases ma'am say all facts ni city social media I often nothing rang usui ka mu to ri is a fact adu to re mi gi ke no na hire up ni official haje ni na kana ko social media influencer kamun tor pau du thajeru ba gi hai tare la na banai bak thiba mayam si yawi hai tare we should have a higher sense of common sense ya khoi khar yaw do angang lu ko nung changuri no ai chang ba du gi lei ta bu yang ngai tie ba in the highest of the condemn to ne ba but particularly situation tense situations ka dong changuri no isi samai da soi ba di changu mayam ngasi loi na mang hi ngak ta si hi ngak ta ha to pier pa ngak ta ne ba they should have that common sense ai jawer so more so I think I would have surely advised matam jadi ke no government gi political action political gi step loudly ngasi su gi matter kari befitting punishment to military crackdown kai to re government of dia gi stand kai to mo no swen ma ngak to ai adai rogari ngasi BJP is totally completely responsible for all this mess ngasi manipur thugai da to pasu adagi tongana thamba su adagi moi da vote ta mayam ma sen ro ngasi do pa pitho ke haru de ngasi whole lakri da to ngasi issue me am sing sia adu moi ro own up to be let them own up akhoi soi gre sem ta em to ba akhoi su mai ti si yang mak pi ba ngak te noi soi gre di yes soi but correct to ba adu di to moi chu me sum to mai ti sing da blame da mai ti si la ro mak ta nai ji le na 51% of the Maitis are involved with this nang insurgents da hajal ka dore adu to di hajal ka dore where are we ngasi India da khoi chahi yang khai humdra 75 and over ngasi India yaw ri su khoi la lo bi branding to no bi dong tara da pen da bagi India da nam phu da to ye pen bi la da hu du yes madu India na su accept to ta khoi su to te but what about the MLAs what about the MPs khoi bo tha de ba khoi bo le pi khoi di ka mai to ba are we separatist or brand we are made to feel that way alienate to the political alienate social alienate to the right moi na to bune have said they should accept it adu accept ro kana koi moi leim nam yani ngasi solution lakane ba okay adu ne ai na haining idi adu na ai mon di ai na hai tar masi kadai di kari ngang hau sige ka main to sige si ngang man na isu bat ta di adu government of India you need to correct prime minister na ngasi Amit Shah na realize to matok tai ngasi Manipur thoi mayam si it's your own creation ni se na boy MLA mayam sing si ngasi diversion hai gadra boy se tawre even governor himself to ai na haining badi governor gi rule la ke president rule ni union government gi rule ni anu na mana tawi na to be say it is the president of India and on the advice of the prime minister and home minister and tawri khudimuk se moi hang ak ne haining adu na don't play around with us any longer akoi yam sana play to no it'll be very am sana play to no to ba thab sing hi pen da bai pen da ma tare ngang man na ngang ni ngai bo la selak tra ngang ni ngai le se krai da ngang da gi thibe ba hom na te ngang na la bi si dum ngang ni ngai le har ga ju ngang na no pham ti dum lai ma than lai hai tare irang gi tap thara ga kara he na santi le ra kadra har kan da swai da kitang asa mu ra kan da mangala mu ra kan da adai da hek da horok pasi swai ju sana ba yaro bra that means manipur gi law and order situation si da tang ni yenghin bi ga da sing yenghin bi ga da ba sing da yenghin lak ta ba si yam na wang abra ha yenghin ba da yenghin da ba du ni ko wang si yenghin ba wang ba ta ba smai da no oza iren oza ru na tham jani si dini Judiciary su adai da kitang role sagi keno sangmangam da su sapur daga adai da sai yamna gentle loin hai tare koi gi sai keno na habi ba za keno na za na habi smaina Supreme Court ke judge phau da sangba ya de ha dum yam gentle loin yamna thokle ba do confront to ning da ba hai tare even buffer zone ba hai gera ba hai red zone area ne na saina imagine to ri ba le pham sing si da government of India na
ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕꯤꯗꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯉꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯅꯩꯅꯗꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯚꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ NIA CBI ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ then adu nattabasun ta human rights organization mayam se watchdog mayam se lei manipur ju national human rights commission ban koi kana to laga pangda laga thambra habdi khangre NHRC lei tongan ba watchdog mayam su lei sigum se miyeng changdaba mana mo am su uba phangbra haibo hamdani maramdi cases sing ji fajana madugi khoi justice se phangba je taptharaga lei aduna mayam si tang sai ojanan thabi faina moida mating pangjin bagum na uba wafam ma he tholokni kamai thabi miyeng joja ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ yes ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ FIR ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯏꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯀꯣꯔꯠꯀꯗ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ mob psychology ama sagal laise masi kage akhoi maise chakpasida mathakta akhoi maise chakpasi handagraga nuksit pasilakpado then somebody has to do something tawgadaba kangbu police law enforcing agency sing na tawgadaba legi court na tawgadaba magi due process of law gi and procedure mayam da toroktabadagi miyam gi maikaidagi akhoi isana ainje moida thajaningai oidre aduna akhoina isana oina thabak se tawrakanda farani moida thajaningai oidre habagi psychology mob psychology am like it's very dangerous sini akhoi gi punsida sai ani ahum sigi mamangdagi hauna Kenom ta kani migi yum thugaiba adagi thingba kotpagi nang adugi wadu ngangbe halaki keno da kaigumba independent opinion nama mitai marakta oiro keno kuki marakta oiro naga marakta oiro nang adu ta ngang yabra mayam na hawlisi nang khangdra mayam na warisi nang khangdra bagi independent opinion pining ba mi singje intellectual oigera activist oigera ama oigera mayam si kufaman the changhan giba adna sigumba aingi karigi leiba mayam si fajana tawdabagi fajana moina perform toroktabadagi general kenoma lakpase masi yam laibak thibini hai tare adna masana adna aizu ain thokpa tawlage habagi polam lakpa si it's sidai da akhoi lawmaker ne ko MLA haje lawmaker na mayam mangda moi masen thika munabagi khanarakpa alagi ama school thugaiba kaina tawrisi ain je moi na paib dongni yes Goondaism bharsi ai mase police na tawri ne ba department to do thoru boi to ado ojiki haiba law enforcing agency sing sina fajana act tormagadi right sigo bakano sile lere moeba nupa ma phare mayam chang na phu na kaw net na ha kari gino mase ade mi ma wangange kaiguma mayam gi mob ki lady ba miyam gi ba wakhallon dugi wala tena ba wangang ba mi je mayum de changelani nang adu ngangi du kaigino na case mayam am thokre hiding personally right sige independent opinion je machin men ba adugumba gi yama terrible phase in the life of the state I tare and sigi se hana address so gom changi khoi gi kaino laidiba kaino sita kana na kari tawre jiki supreme court ki justice me ama adu wa to
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯄ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯪꯒꯥꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯖꯖꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯈꯩꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯂꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯅꯍꯟꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯅꯪꯈꯩꯗꯤ ꯆꯪꯉꯨꯔꯅꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯣꯇꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯥ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ why can't the government give adequate security Prime Minister lakpagi degi Central Minister lakpagi de eta khurak hang de kano tawraga chatlina thamaga adu why can't they do it and maitai gi justice me ama khando horaga kano ata justice amadi law official si tawise it's a very sad and adigi amu hanjalaga general अखोई law enforcing agency सिंग दा justice delivery system सिंग दा अखोई थाजबा लेरक्तब सिना मरम ओरगा अखोई कनो दा मयाम की मोब साइकोलॉजी लाई हाइबसे ले अदा मसी कैदोगदगे हाइबरोम दा अखोई खनब अम चंगे मसीदा अखोई लीगल luminaries सिंग लीगल experts सिंग खतंग नतना social अखोई civil society organization ने लेइबा सिंगसिना सिगी पोचे responsibility am lawraga irang hawni struggle do wajia koi gi thawni adubu hena bigger issue di sineba angi irang gi hanaba sunaba gi gari wa tokroba bigger issue neba kamai to how do we bring back the confidence in our law enforcing agencies and the justice delivery systems sina kwaidagi hena aduna it will go a long way yamna अखोई स्टेट्सदा तंगदू लेताबा खुया सिटप पुसिरोल म पुरपदा यामना सांग यामना कानब ओइगने न खाले अदुनदी हारिबा जुडिशियरी पिलर्स ऑफ 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी स्वाइदा मणिपुर योपददी मयाई चंबदोन उबो वाफम जे दुम मया मयेक सेंगे हाइतारे अदुदी यस जुडिशियरी की वाफम दसु दैदा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम दा होय मोगी मखोई की कोर्ट लेबा वाफम दा तोगान मरकादा मखोइना बो संघन मंगम दा वाफम अमा लाए इवन पुलिस दा वापदा मैते पुलिस के सोम दा चिंग दा चंग यारो हारिनी चंग मंगम दी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी चंग यादे एजुकेटिव पब्लिक चंग यादे हाइबो नै लेजिस्लेचर सिंग चंग यारि ब्रा हाइबो क्वेश्चन लै अदुना मरम कांदा सिगुम्बा पिलर्स डेमोक्रेसी पिलर्स अहुम लैरिजी अदाइ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अहुम फाना फुलफिल ओहन मंगम दे हाइबजे मणिपुर योर कांदा ओइरक्ट्री बनेबा अतै फमदि ओइबा yes अदाइ द अतोप स्टेट सिंग खेनबा अतोप स्टेट सिंग दे सिगुम्बो सिंग अदुम लैब्रा हाइबो होतनी अदाइ द पोइना मैन थाबिरो वजा adum legu janinda akoi gi Manipur natabso akoi nang look at Bihar ya adum legu jan Manipur da akoi ngatham Manipur da pangai tan so masi kanu se everywhere corruption and the ziki power the leiba akoi rajati wala political leaders singna makut shakti leiriba pairiba singsina kanu se kudimak se akoi gi tawning bada tawbagi kani culture ama Goondaism culture guy there ne lerek pasina maram morega kano si khoi gi anga mathau ta odi heta mana fanal ain thugara su ain khut makut pa ra sinara su moidi yangina usana laibi moidi angam bani athau bani haidina khoi gi kanjan lagi bagi kano ma culture ma yes adu madu ki culture dunadi madu thaksi ya wang khalakne habi thajade Manipur heta khoi si laina license laire jo habinu idi it's everywhere